Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kublai pi baru kini gilong ki khubor bam ta kasni ka Mawryngkneng Sports Club MCSC kala pelong ke jengelang Kerpang Haji Billy Secondary School Mawryngkneng ban pynkup burom ye ki samla ki belawan ra ka jengjop kum ki champion juga SSA Third Division Football Tournament arhajar arpsau bar kilayo ban kiew shaka SSA Second Division na kabentau snem arhajar arpsan ka jingelang ka bala pelong da ka club asa ki ki pat ba ka snong ki kimi ki pa ki rang ba snong bar ki khot ka club uba Havingstone Kharpran MLA ka Mawryngkneng ulalong ukongsan hagani kasni kad ba usamla penbiang bor laurinyang ula penya ya ka jingelang la pynkup burom de ki certificate mementos bar ka Shna burom shaki arpu arngut ki plaiar jeng ka Mawryngkneng SC kentup ru yu ban kermin song ubla yo ya ka nam kum utop scorer jeng ka tournament Lai buram Kerpangru shaki coaching staff sa Aki Malim Umlong head coach ba Periwinkle Karsati assistant coach ba Banskem Mersong team manage ka jinya lenti sha ka championship. Haga final ka Mawryngkneng SC kala Malim ka Umpling SC da Lai la Argol haga semi final ka job ka Mawpat SC da Argol la non haga group A ka Kenhon ka job Samsin bat ka draw shisin bat haga quarter final kala penim ya ka lumpan SC da Saugula non ka Mawryngkneng SC kala pendapi ka tournament kan da Sharem da ka bajab nyusin bat draw shisin na ki prasin ni lekai ka jingshakri bala penpau ya ka jingkring jong ka Kenhon na kabenta pan penkre Kerpang ya ka tournament ka executive committee jong ka club kala thau ya ka SSA Third Division Management Committee ka ba kentup ba Payas Shem Mukim vice president ba Shining Star Khar BQ General Secretary ba Banskem Mersong Assistant Secretary ba Periwinkle Karsati Sports Secretary. La jiet ki player ka ba pet bnya ya ka jingla jongki haka 12 Mawryngkneng Greater Football League ka limpung ka bajupin ya da ka club mana usnem. La pelong ya ka practice mana kasngi la arna shah ka tournament ba la pelong ru santali ki friendly matches. Ban pen klan shu ka Mawryngkneng Cultural and Sport Club MCSC ka prathau host nem Shajak Nais pa Prapho kala sha register hapo ka register number SR MCSC 81 or 84 of 1984 bat kadon ni kaktien imski linti ngin pran ban sei kisam ngin tei linti ban kentiu yikisam ki badon hakishna Maraba जो कि नौ कि बजवान बनकर शामी met badminton में team ngadu basang tournament hadu atin yo sinan tu so coaching job manager Banskem Mersong Banskem Mukim Ankit Kupar Renja Baban Lang Merbo Ansari Wan Bhalang Wa David Nongkendri Albert Nelson Manthar yang Ianton Lawai box Sari dari bahaya box San Langki Merbo Pansi Wanderson Nongkendri Manbha Khasati Mebanwell Khasati Prabhoglang Khare Terat Yaromha Day box jam shut juga Shaka SSA Third Division Football Tournament Arjang Absau kalau tum ya SSA Third Division Managing Committee kapan pat kami ya baru ka jinggan kam na benta ka tournament nadu ka player selection practice session jinggan jingsep but ya baru ka jinggan kam na benta ka tournament hakani ka committee na don ipa paya Banskem Mukim kumi vice president ba Shining Star Khar BQ general secretary ba Banskem Mersong assistant secretary ba Periwinkle Karsati sports secretary ka jinya dinti haka SSA Third Division Football Tournament arjar absau
Hak SSA Third Division Football Tournament Arajar Atusau ke Mawryngkneng Sports Club ke Sha Pengat ke Group A ke Batentup lang itu tim di Baklain. War kum ke Pomlakrai Sports Club, Karang Sports Club, Nongungsong Sports Club, Nongumlong Sports Club, dan Kalapalang Sports Club. Ke Mawryngkneng Sports Club ke York Banstang yang jinjat nanti juga hak di tournament. Dapat pendiam yang ke Pomlakrai Sports Club dan lain gol dan don. Kedua ke ar bersah yang ke Karang Sports Club, ke Jinjop yang ke Nongungsong Sports Club dan ke Wailandon, ke Jinjop yang ke Nongumlong Sports Club dan ke Wailandon. Bahkan pynkup yang ke Jinjat juga league stage, ke top team juga Group A, dan ke pendiam yang ke Lapalang Sports Club Sanlaar. Dan kini ke Jinjop ke Mawryngkneng Yola, bandung juga quarter final juga di tournament. Hak quarter final ke Mawryngkneng Sports Club, ke Pendram no yang ke Lumpering Sports Club, dan Shiko Lenor. Limba ke Jinjop yang ke Lumpering Sports Club ke quarter final, ke Mawryngkneng Sports Club ke Yola bandung juga semi final, hak di tournament. But ke Yola yang ke Sha Second Division, Sha Second Division, nomor kaya ayom jom arhajar arkusan. Hakajin jadi kai semi final hamor ke Mawryngkneng Sports Club, kala akan pendiam di Mawpat Sports Club dan Argo dan Nor. Ke Mawryngkneng Sports Club hak final juga SSA Third Division Football Tournament ajar Arsau, kala hak banyakun persya ke Umpling Sports Club. Hak ini kajin jadi kai ke Mawryngkneng Sports Club di Palajok dan Lai Gol Laar. Limba kini ke Jinjop ke Mawryngkneng Sports Club, kelayu ora ikan nam kum ke champion juga SSA Third Division Football Tournament Arja Arsau. Ke Mawryngkneng Sports Club ke pynkup yang ke tournament, dapat yo ke rekod kum ke tim ke Baklem Shah dan ngadu pasdang hadu berdekut ke tournament, kata lagi prasien di dekai ke Mawryngkneng Sports Club ke Jok hinyau sien batet roshi sien. Striker juga Mawryngkneng Sports Club uban kiar binsong uyoru ke award kum top scorer hak di tournament. Kita bat jom ke Jinjop, doba jom ke Jinjop. Kajin ai ku play, namta ke Jinjop kali ceparo ki players, ki bedon hak team ile kai, juga Mawryngkneng Sports Club. Badai lima kajin fresh tom, but jin ai met, but mensiem joki players. Iway pa iway, nado namaran practice, hado hamaran ile kai. Kabalong, kapapenlong ya ke Mawryngkneng Sports Club, hakat hado pandayo, ra ikanam, lado ya kate ke tournament. Ke Mawryngkneng Sports and Culture Club, kamlong ru, kamla ruban, yang dapat bawa ke sungu, ikna isa arki milir kumlong, ba peri venkal khasti, ba iba banskem bensong, badai ba ke start ba buat ajing kai jongki players, kala heavy players, bagian la bandai kai ha, nadu pastang hadu bakut ke tournament. Kadang ba juga Jinjop juga Mawryngkneng kadairu na kajing kershan barat ba joki nong di bajuan ban kershan met bat bensi me team nadu basang ke tournament hadu atin yo sinan tu so ke Jinjop. Manager Banskem Bensong Banskem mungkin Angkit Kupar Renjak Baban Lang Berbo Sari Wan Bahalang War David Nongkenri Albert Nelson Mantar yang Anton Lawai box Sari dari bayar box si San Langki Merbo si Wanderson Nongkenri Manbha Khasati Me Banwell Khasati Prabok Lang Kare Tidak Yaromha di box jam shut up